UNC की President amadi Information Secretary की mathakta legal go ibat action lokot pa hawkre na si Minister okram ibobina fongdokre sangai bu kannan na bahon abada Manipur miam achawbu thongdang lei hana Forest Minister ai hama chundaran fongdokre Sangai Festival ke saruga moin ahan Manipur Thai Business Summit and Business Matching ngasi Hotel Classic Grandi de pangthokre amasung tarasu Manipur Polo International gi ngasi sana ki match ta Australia na England upanjil taruk ahumda maiki ikre Mayam kurumsari adomne yangbir bes impact news ni ayokram somendron hauzik bungza chapawgi maru pau sing miyam de pijari ngarang Manipur police ki team amana phaidingare ki farab UNC ki president Gaidon Kamayam sung information and publicity secretary Stephen Lamkhang ani ki mathakta legal go bathabak lokhat pahokrai matam kakta economic blockade sathari UNC danatana masida senaba miyoi khuding maki mathakta makhatana state government action lokhat kigani haina ngasi si minister okram ibobina fongdokrai Power Grid Corporation of India Limited Imphal substation ki corporate social responsibility ki makada lamdamas ki district hospital sub district hospital amsung Singda Chief Minister na luching do ngasi ambulance taramathoi lamthakre Kangla da pangthok ki pathoram madu mari lenana Chief Minister na haikibada hauzik leiriba issue se yamna sensitive oiba issue ne masana pamdana anti social element organization khara kibadagi blockade asibu sawgaliba misam praja sing asok apan nangadra haiduna Imphal Dimapur lambida pochai puchilur na bahona bada security marangkaina leirabasu government na nampuda sijinadabane alternative lambi am wari Imphal Silchar lambi da center ga tanar ga pochai sing puchilur na government thorang tauri ngarang su mal thana yaw truck chamangarom Imphal yorokre athu matad miyam pochai fangdabi awa mayoknari basi kok lagani hana fongdoki ngasi ki thoramadada tadubi oinamlong none khumbong khopum tengno palam sung nungba gi PIC Ziribam sub district hospital amsung Bisnupur Tamenglong Thaubal district hospital singda ambulance sing chief minister na lamthaki anti social elements sing mobilize torga hek lambi sida nupi sami sanga phamjan khotan ta moidi pamdaba leihragadi akoina pangpu phuba nomai heta kapasu yade do adugumba khara yamna sensitive oiba issue leiba aduna koi hoji yariba makai rainy season la agadi khangdre adu natragadi koi alternative lifeline se Imphal Silchar se maximum akoi ngarang su nearly 500 trucks including petroleum product ki myam yaurga dum normal si dum la ani ado in the meantime akoi song si su government of India ne kai ne akoi tie up tawraga si lambi si thu na hangdokna na ba haina akoi kanna honari aduna moi atai atai su mada involve tawbang khai akoi makha ta ba adum action lokadana ba tawna Imphal West District Police Commando na ngarang Phaidinga area dagi filed kiba United Naga Council UNC ki President Gaidon Kamayap sung Publicity Secretary Sankui Stephen anibu Manipur government apung nifunipan gi manung da thadorok matam pi ba haina ngasi Senapati District Headquarter da pangtok kiba Naga sing hoiba mifam mana warif laukre hedi mifam asana luching ba ani fa kiba siga mari lenena central government da wakat pa haina su warif lauki loinana demand sing ase thabak ta onthok trabadi khongjang kya sanction gani amasung masida thorak pa apapata ki dai ta pum Manipur lenga na puga da bani fongdoki amarom da UNC gi luching ba ani asibu fa kiba ga mari lenena ansam na kau kiba Naga ta mafam sing da pung kunmari ki total shutdown di loisin khrabasu economic blockade ki khongjang di adumak chathari Manipur ki sangai mang ki bahai base Manipur miam ki mangjabane government khaktana sangai kangan haiba oithokte atang basa makhalasibu kanna na bahona bada miam ki chawrom thaudang lei haina Forest and Environment Minister I Hamachandran fongdokre haukiba November kunmari de ki satarakpa international workshop on LDS deer conservation ki ngasi loisin ba namita Hotel Imphal de pangthokba thorom amada wafam se minister na fongdokibane Forest Department, Government of Manipuram, the Wildlife Institute of India, Deradun, Anina Sindana Pangtoki Numit Humnigo, workshop seeking a say, Loishin Mugi Thorum, Marilena, Wildlife Institute of India, Deradun Director V.V. Mathur Amade, Manipur Principal Chief Conservator of Forest, Bala Prasad Anina, Conservation Action Plan for Manipur's Bro-antlered deer or Sangai and integrated approach Saibhiramasida MOU sign Taunaki.
नुमित हुमनी सुमना चाथरक वर्कशॉप अदुदा सरुक याखिब अतोप कंट्री के डेलीगेट सिंग अमदे रिसोर्स पर्सन होना प्रेजेंटेशन सिंग लांथोखिब मियोय सिंगदा ngasi gi loisin नुमित असिदा खुदोल पोट पिदुना इकाई खुमना बुटखी See, the rivers, our birds, our animals don't have political boundaries. These are political boundaries created by us. These are boundaries created by men. संगाई जो है हर एक जगह संगाई चैनल है, संगाई फेस्टिवल है, हर एक स्टाफ पे संगाई है, हर एक बच्चे के जमा पे संगाई है, मगर उस चीज को अगर हम आगे लेकर प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम काम नहीं कर पाए तो वही बात हो जाएगी कि एक्सटिंक्ट अगर कहीं हो गया तो इसकी जो जिम्मेवारी है ना सिर्फ गवर्नमेंट को है बट पूरे हमारे समाज को पूरे मणिपुर स्टेट के जो जितने भी हम लोग नागरिक हैं उनको लेना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर आई थिंक वी हैव टू टेक इट अहेड एंड आई एम श्योर वी कैन ऑल वर्क टुगेदर एज अ टीम. एज Manipur South East Asian countries singi khuthangda global value chain gi sarkama ohenan gi pandam da hanba oina Manipur Thai Business Summit and Business Matching ngasi singmerung daliba Hotel Classic Grande da pangthokre hausi chathariba Manipur Sangai Festival English singani tarataru ki sarukama oina Business Summit ase Department of Tourism Government of Manipur gi senthang makhada Manipur Chamber of Commerce and Industries na Commercial Affairs Royal Thai Embassy New Delhi ga kusam na dun sinbane summit ki sarukama oina Thailand gi lakpu company taret मखोगी प्रोडक्ट सिंग उतुना येंगन की हौजी पाखलेब ट्रांस एशियन हाईवे की प्रोजेक्ट असन हेक लोइबगा मणिपुर में थाईलैंड की मरक्ता ललोलेति की थबक हेना फगलकन हेना चीफ सेक्रेटरी ओ नबकिशोरना थाजब फोंगदोखी. We have an excellent friendly relationship between Thailand and India, very peaceful countries, and I am sure the business delegates coming from Thailand can sit down together with our business delegates from Manipur and they can find out the areas of cooperation so that both the parties are mutually benefited through trade and commerce. We have an excellent friendly relationship between Thailand. Manipur South East Asian countries singi khuthangda karamna global value chain gi sarkama ohenga ge haibagi matangda akhang ai kyana presentation sing utki lambi hek fauna baga Manipur में थाईलैंड अनि की मरक्ता ललोलितिक हेना फगलकपद नतना टूरिस्ट के आमसु लाकलकनि हेना रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली की मिनिस्टर काउंसिलर थाराडोल थोंगरंग ना फोंगदोकी लोनेना मणिपुर की सदमिलोन सु यामना फगलकनि हेना सु फोंगदोकी. Manipur also play a very important role compared to 7 states. At this moment Manipur is number 1. I'm sure that in the near future, Manipur will play more important role than Assam when the border is exactly 100% open. When you act it fully run full steam. So, the people in Manipur, the economic of Manipur will grow more than Assam. No need to, the products or the connectivity, no need to come to Kolkata. Porampata laiba Jenims ta Chinese hand grenade ma thamamle bom se kanana ma de karimaram gi thamam bano haiba khangbangamdri bom singa se upung mapan makai taba duaida Jenims OPD ward ki first floor ki stair ma pa thamlam bane matamasi mi yamna hospital sida anaba lai ma lakna ba mi kung matam nei bom le haiba pau phang ma de Porampat police station ki makok thong police official ma de bom expert sing laktuna bom ma do aso engam yauduna lauthoki tungda Jenims ki director Laisram Devena paumi singa unaba ma fongdorak pada bom se kanana ma kari maram gi thamlam lebano haibado athu matam da sengdok piro bom thamam duna miyam da ki ang onbagi mahutta pna belairo su director gi office ta lakpiyo wari sana se na director se fongdoraki kanana kari gi damakta ekoi gi Jenims hospital laisangum laba ekoi gi naraba yetraba waba tarba kamu kayamu se ekoi na yamna uksil sena कोने सेवा तौजरीबा सुब टेम्पल असेदा करी मरमीदमक्ता अखोइदा करिमता खंगन बसुलैतना अखोइदा थ्रेट नत्रग वार्निंग नत्रग डिमांड करिंबो पार्टी में तसुलैते जे अखोइदा करी मरमीदमगा थंबिरि नो वाफम से थंबिरे में बेसिनाउ सिंगसिना मसि सेदोकम थोई मरमदी मसि होस्पिटल एबसि मयांगनि पुसि कन्नब लैबनी मसिदा सोन लगे नाहल लगे अवाब ताहल लगे अबि वाखलो से थबीब नारो से कनानो कर्म नारो से सेंदो पुरु याम थुना याम इचम थौना मसिदा कनानो मसि ऐननी हबि सेंदो पिरो
PLA gi 252 Mobile Battalion na kunmathoi suba Para Special Force ta ngasi IED fokai hanura attack sathakre harbe attack adu Chandel District ki Sakpi Karong Police Station ki kilometer kuntramang rom chatlaga laiba Khomulen Khulgi Myanmar rom leba border pillar 51 da thoki banei ngase upung mapan makai rom taba matam thoki thodok da 21 D koi gi rifleman Balwan Singh Rakesh Thakur Bikram Salunke W Luwang Panka Singh Asokapan nanghan kiari asokapan nang laba mi manga ado leimakong leba military hospital pukatuna laikat nakre alpha amadi korkom gi operation barak ki makada PL chathaki balanda adu da ai din singba sijinaki lorena thaudok da PL gi maikai da asokapan amata yauki de hana khangalakli ngasi numi jungba matung pungkhai rom chatpa matamda khwaraman kaithel gi ngari gali da leba grocery dukan ma mai chakre adumoko Manipur Fire Service ki kangbu ama laktuna Makha tana tholong badaba mayo langpok singda ki dikkan ngam hore dukan se godown thamba grocery item khar sak pana tan thoina amanga ta thokide mai sakrab dukan se Imphal ki manung chana leiba pango makhong dagi pusan rocket sei kuntrani pan ko bumiyo yamagine police ta ki phang pawda mai chapu ki thawdo se electric short circuit ta ki oigani hari Sarva Shiksha Abhiyan SSA gi makhada Manipur government ke lower amasung upper primary school singda thabak tawriba oja listing ani chamangarom gi tha taru ki tolop thas gi arobe phawda pithok terbade akan makhongjang sing sangchilaka dawri ngasi Manipur Press Club ta pawmi singa unabam the All Manipur SSA Teachers Association gi secretary Laishram Rai Chandran oja sing ngasi gi thagi phangpham thokba tolop phangdana mahi tambi gi thabak sathari State Minister and Education Minister the SSA gi oja sing asina thengnari awaba sing ngasi gi matangda wari sanana ba unazagi haraba su unabagi matam pirakte State Minister and Education Minister the thasi tang taramathoi the pisin ki memorandum mado thasi gi arobe phawda thabak to ontok piyo hana su phongdoraki Thama truk tolo phangdana ekhoi angang class lorga dum leyo habase masi khoigi ji library ba government staff sing aduga any employee mayam sigi isa isa da masi thoina gambiragadi masi yam awabe masam oigani khoigi akhoi tolo phangdriba sigi aduga akhoi nan plan da happy da sigi sab saba akhoi da clear cut point ma pibidragadi hek nongan ba habadi December 1 dagi akhoi Manipur da leiba upper primary amusan lower primary teacher khudima siege work strike chathragani akhoi class logzararoi All India Tanzim Insaf Manipur State Council Han State Conference lakle November kuntaret ke upung mapanda Manipur Press Club to pangthok lagani hana lu basigi chiro lamana khangalakli loina na conference sida minority sing na thengner be problem ke akupna nainagan hana su makhatan phongdorakli Sinjamai makha sorokhabem lekai gi lambi lekai adu ki maira pai bim de club ki volunteer sing ngasi tingjin krai loina lambi ase marilena ba sing na semidribo forward tingjin lagan hana sorokhabem lekai maira pai gi joint secretary H Subhasini na phongdorakli panbi abade langthabal kendra gi manum chana leiba sorokhabem lekai de leiba SYDM ade lekai ase ga thangna na leiba sinjamai kendra gi manum chanba New S Club amade Sroy Club ani punna mifam famduna lambi asi sembina na ba mari lena ba singda khangan krabane loina na singjamai kendra gi manum chana leiba lambi singdi kendra du gi MLA na miyang sangmi duna sem lotion krabane adubu sorokhabem lekai gi meter satruk lom oiga da lambi asi matam kya gi mamang da sembi dana thamle masida kendra si ki MLA na ngasi fawu miyang sangbirak te hana lekai miyam na pianda phongdorakli khoi lambian je phana di koi chi lei re je hi phana am jame khoi di lekai chorong ma pan da lei bani khoi lei ngam dre thabak se chor pun dane azma haure u je lekai loina mangi ada khoi nai na singjamai makha si pareng sida khoi New S Club ne Chiroi Club ne Chorokhaim lekai club ne ahum je khoi meeting tawre tawra matung da mi gi di hemo chandra na semgre loin mai mai jaga gi khoi elaka gi MLA di khoi kamai hingi no kai doi no di khang de bot ma pa di bot kom bala kani si lekai kendra da juma gi mi myang worker lei ni iban khoi bok da oiram ni adu la ga kai dore awat pa kai makeup to ge khoi ke masan haibam thok bane adu bo haidre khoi lambian se yam nungai adu ngasi dagi khoi lambian ani makse nakon juma yelo noi thingdan jare se mari leina ba khoi government gi site woro angam mina tawbiro khoi di chung hek sem dibo adum thingjalani matam le achupada Loktak Pat ki maramda munna khangdana Manipuri literature ki puwari nainab yaroi hana Bangladesh ta ki lak pasak nare ba iba AK Seram na Imphal Literature Festival 2016 gi ngasi nini chanma numita thanga tongrom lekai da pangthok pi nohong magi oiba literary meet phongdok lam le hana Patriotic Writers Forum Manipur na chero lam da khangalakli
Laikhidraba Pandit Dayal Upadhyay ki Sahi Samasum po kumon thorong mari lena ngasi wangkai mahibom lampak Lizard Library Community Hall the Kuntaruk Sub Awareness Come Voluntary Blood Donation Camp Pangthokre Shija Blood Bank and Transfusion Service ki Makhada Life Service Manipuram sung BJP Manipur Pradesh ki Executive Member Hareswar Goswami ga puna kusam na dana pangthoki bangasi ki thoram madada mioi chahum rom da tongan ba India government ki scheme kya ki kana phangan ki baga loina mioi kya na lem na I dan tauki India government alamdamasi ki tola tarabasing ki damag scheme kya semduna kana phangali se MLA madi minister kya masa masa gi senfam dagi pi badong uhan ba yauri bas laibak thi bane mikhal ki khudong sa ba lawna ma gi damak hair scheme kya si kana ba miyam da khangan da bana miyam na kana ba pi ba phangan ba ngam da bani hana BJP Manipur Pradesh ki executive member Hareswar Goswami na phongdoki Kunai wada matat da liba sindor pai singna sakti level singna chali ba tum aho kan level singna se apoi ki praja miyam da chho yokre maramuduna makhada era ki makhada liba era ke roi liba antada liba do daya thogang piba haiba singna maha ke dumba basic ko ba adumba BJP ki nasi modi ke dumba wakaloni Children Literature and Theatre in Manipur Problems and Prospect hai theme da site ki khana naina ba mangasi DM College campus le Dev Literature Center the Pangthokre Literary Forum adu site academy na Children Culture Center Manipur ga khusam na dun sin bane angang sing da miyang tamba sigum makal ki forum sing yam na mathau tai haina Manipuri Language Advisory Board ki convener H Bihari na thoram adu phongdoki Matang Shada of break and Lozage, Manipura de Malangi Tongan Tongan by Ipau single Lunana, I could break the Gabna Tuna Hanjarke, Impact News Po, Miging Tadun Lebiu. Sangai Festival the Hangjagadoriba Pebet Designs Photo Studio Nagamapal Fogai Samam Laikai Dagi Adongi Apamba Pot Amhekta Laibiduna Lucky Winner Oibiu Prizes Sing Adudi Miyamgi Hena Kudong Java Yingjaraga Lupa Chamanga Amadi Listing Chapigi Note Lovzagani Late Safe Sangai Come enjoy the Sangai Fest and please do buy products from Pebet Store. Break matungda mayamoma na taram nokchari loina na bulletin sig makhatam pausing miyam de pijari hotel achobu sing da service provider made hotel de leba client sing season and smart hotel software launch tokre Manipur de leba databasket.co.in puthokpa web made mobile application software launch tobugi tawramadu not AOC de leba hotel classic ta pangthoki software launch tobugi tawramadu da Tarasu Manipur Polo International na Sarugya Lake US Polo team ge player Mariamade Hotel ge Mari Lena Bamio Kasu Sarugyaki ngase launch tokiba application software asina hotel de leba client tamana mobile season adana hotel de leba sana thang na ge menu order toba yabag loina awada pa punamak order toba ya lagani hari State Election Department ki data entry operator humputra humdoi launner magi written test examination lakli December taruk ki ayok pung tara tab matamda MPSC ki examination holda pangthok lagani hena joint CEO Manipur ki chairwola man khangalakli loinana data entry proficiency test na matangi numit habil December tareta nilit akam pat pangthok kan hena chairwola sina makatarakli Hianglam Kendri polling booth number 38 by 31 Arong Kunogi manungda laiba miyam apun mifam mana lakatar assembly election asida maibam Dhanabir bur sagon naba waref laukre mifam aduda haukeba by election BJP ki mirap ohiba maibam Dhanabir yauna hanana Congress am Trinamool Congress the board pi kiba miyoi kya yauna punamiyoi sani henman sarugyaki mifam aduda maibam Dhanabir na phongdo kibada Hianglam assembly constituency the Congress ki miyo thagat lubna prajagi yaiphan naba thabak thorma ta paikat pangamdre loinana corruption mutatpada praja sing achob dait layam sungmasti gidamak afaba mute khanma mathau tai Narendra Modi ki wakalona sida assembly constituency Sigi Miyamna Thazab Thamduna Awon Manipurama Purana Naba BJP the board PBO sung Sotar Bahyanglam Kendrasibu Semgat Minasiana Fongdoki
Hairok Kendra Youth Development Committee and Mingthon Hairok Assembly Constituency Manung the Lady Banaha Singtegi Oiba Apun Committee Same Lehana known Assembly Committee in the Tokpachiro Lamada Kangalakli. All Manipur Tamis Sing Apun Manupil Manipur Kunmanga so Foundation Day Tauram Nasin Nepra Menjot Pukri Mapal Community Hall Pang Tokre, Tauramaduda DM College of Science ki Associate Professor Dr. R.K. Sandra Kumar, Tamis Sing Apun Manupil ki President Soibam Ombi Momon, All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj ki Secretary T.H. Ramani, Apun Manipur Kanma Imalup ki President P.A. Saki, Nepra Menjor Youth Development ki President Naurem Sunil Yauna, Civil Society Organization Lanai Luf Amadi Sangstan Miut Kiana, Nasiki Tauramadu Yaki, Nasiki Toromado Marilan all Maniputami sing Apun Manupil Luki like it Beluching singing Mapamda, Miam Nahika like a Tamdun Ikai Kumna Utki. Board of Secondary Education Manipur Made Council of Higher Secondary Education Manipur Laudana Pangtoka Doriba Class 10 and 12 examination sing the Saruk Yaga Doriba Infal is District Manung Channel Labor Mahiro Singwena Numit Nifun Manganigi free coaching class and Pangtok of same Sab Loy Rehana M Sunachiro Lamada Kangalakli Akupamarol get a mobile phone number 700533671 for the point of Yagani Suhairi. Thamoi anaba laiba lairaba patient sing the cell gimating pinan of pandamda British Heart Foundation yang maka the linkat kiba Rims Rotaleba East West Healthcare Institute ki Manipur Heart Foundation na how kiba November tara taruk ta Churachandpur district New Lamkar gi government lian gi sahi nipan khakta ngari ba masanupi Sinlam kim gi ana lain gi damak foundation sina lupa sing taragi mating pangkre English sing ne tarawm do linkat karba matung ngasi fawboda Manipur Heart Foundation asina Puna lupa lak ahum lising humpu tongan bemioi sing da mating oina pang krehari. DPC Mai Partner Loy Karba English sing ni tarawm ni police constable candidate singbo government na asoib aran ba yarum le hadona pull up kakhat pi khraga hana gi DPC gi result lauthok gi mahta no English sing ni tarawm ni post law na basa thari recruitment as gi result lauthok labade Manipur government gi mathak pu ba thang ngam loi akan makhongjang sing sangsil laga ni hana all Manipur DPC completed candidate of police constable male 2013 na chero lamada section wa thamlakli revolutionary luching ba matam sangna Cuba ki President Wadamba Fidel Castro na Nonga kibada CPI Marxist na revolutionary red salute piduna amasung minute ani 2 minute leptun ikai khumna bot kre loina na party asegi angang wa firalbu chayola machupna tangkhai singthadun awabu fongdokani hari Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims na marirok suboina pokpadagi na tadrab angang mga cochlear implant surgery tawduna tabu fangan grana institute asi cherola mana khangalakli Manipur ki governor ki yathang matung ina telecom ki superintendent of police SIS Dijamanibu Manipur Police Telecommunication Organization ki deputy inspector general of police DIGP telecom oina promotion pi kre mark na riba pharmacy sahi ani oina pugani hari Hauzik sanab ki pauda Australia tarasubu Manipur Polo International ke final sangkre ngasi mapal kangjibung sana kiba polo tournament asik ahan semi final da Australia na England panjal taruk ohum da maiti pi bangam ki final chamangam krok Australia ke sanaroi Zok Make na panjal ahum Adam Tol West da panjal ani lonana View Vlandel na panjal amaga chanki semi-final match asida maiti auraba England ki panjal ahum maduna Blee Vanner Eve George Selton amadi Phil Seller na panjal amabam chanki ngasi sana ki ba polo match asida mantri pukhi de leb IGR South ki Major General Virendra Singh BSM amade Manipur Horse Riding and Polo Association ki advisor amasung ex-minister Dr. M. Nara ani saruk yaki Manipur Sangai Festival ke mari lena na Manipur Horse Riding and Polo Association sindona chatharik li polo tournament asik hayeng sanaga da ani suba semi final da mamang sahi ki champion USA amade runners of India team B ani na lamba taunar kani Ngasi Kumal Lampak Indoor Stadium da Thailand mudi Manipur ani na sepak takraw exhibition match ama sana kray Department of Youth Affairs and Sports amadi All Manipur Sepak Takraw Association ani na kusamna duna ngasi sana kiba exhibition match adu da Thailand Manipur point kunma thoi tara targa madi kunma thoi tara nipanda maiti ba piki Office of the Commercial Affairs and Royal Thai Embassy Minister Councillor
Tharadol Thongrang Department of Youth Affairs and Sports ki Joint Director KS Pramoda Devi Lonana Coaching ki Assistant Director Tensubam Thobaga Lonana All Manipur Sabak Taekwondo Association ki Maruiba Thaudang Lo riba mioi kya nga sige exhibition match aduda saruk yaki Ahanba wider view cricket trophy ki ngasi sana ki league match singda SR Yaripok amadi YCCL Lilong Sajing ani mai pakre ngasi Youth Welfare Club Langthabal na sinduna Langthabal Public Ground na sana ki ba anba league ta SR Yaripok na toss ngamduna betting hana sana ki ba api over taramanga da wicket Tariat Turgaran Samatram do Lobangam ki masigi Paukumda anisu betting sana ki PYC Konung Mamangna wicket pumnamak Turga over taram do the ball marida Sumnagiran Kuntra Matoi Kakloder Mesa Siran Marifu Matoida Mighty Bananki Satarak Liba Cricket Tournament again is Lake Tana YCCL Lilong Sajing Toss Gamdon betting Han Sanabada Apiwo Taramanga the wicket Manga Turgaran Sam Taramatoi Loki Mesa Sigani sub innings betting Sanakiba YPWA Nambol na over Taramaric ball Mari the wicket Taramak Turgaran Humputara Matoi Kaklobagi Mesa say YCCL Lilong Sajing Ran Nipu the mighty Mai Pakungamki Hayeng tournament si gamatang Arab League match samada Pioneer Kuyatong amade Medellin Konumamang anina lamba taunar gani. Matanga shoda bulletin nasi tension jendring imangwen na headlines zamon na thamjari. UNC President amade Information Secretary matak legal yo iba tabak lakwat pa hawkre na Chief Minister okram ibobi na fong dokre. Sangai bukan na bahon na Manipur miyam di acaw tawdang lay hana Forest Minister ay hana Chandra na fong dokre. Sangai Festival ke sarugamoy na ahan Manipur Thai Business Summit and Business Matching na si Hotel Classic Grand di Pang Dokre. Amasung tara suba Manipur Polo International di nasi sana kiba match ta Australia na England panjang taruk kahumda mai kiba ikre.